kanang inyong silingan, testingin na inyong silingan og dumot, di ba kada nimo ablis imong pultahan, imong naong guba dayon, hasta sang iyang naong guba sad. Pero maghinatagay mo agianan, maghinatagay mo ang inyong suga, aron daghan ang makapahimo sa kahayag, anya maghinatagay mo sa inyong pagkaon, akada nimo ablis imong pultahan, ikakita nimo niya ang imong naong mo transfiguration, katong gospel baghapon ba, mausab imong naong, munindot, mag-anam og kanindot. Diha nagpa-picture na ako din giguroy ko diri sa pader, pati kita diri ari kay picturean gini nako, nindot kayo inyong mga lingkuranan pader. Nako labi na gyud mo palit pag yung kag slot, musamot gini kanindot. Punan man ni nato. Siya, di ko mohonong og palit pader. Ano kana gyud kay picture we, picture na yun. Gani kada kidlaps kamera slot ni kada kidlaps slot.